zay zegny ho an'ny viavy. Ho an'ny lehilahy, misy lehilahy malaigny anambady. Amin'ny ankapobeny aloha, anao izy koa zatra migalabogny manolo ny andraiky amare, afaka amare igny anao defa malaigny anambady. Matoa anao tsy tapa-kevitry ny anambady, misy mahavariagna anao agny. Misy raha mahasorogno anao agny. Ary eto za mbola manosokevitry miveriny kely amin'ny viavy. Anao zegny izy koa misy lalahy raiky miaraka aminao. Tsy mety mba mivolagna hangala an-tragno izy. Fa mahafinaritra azy ny mitazogna anao ho sipa. Na izy mandeha mandray ny an-tragnonao, na anao afarany mandeha an-tragnonazy, fa rehefa kiakandro samy mandeha amin'ny tanimboany, dia samby mbola magnano velon-tegna anazy andre, samby mbola miantoky fiainagna anazy, fa mifagnampignampy kely fotsiny ataonandreo. Anjara anao viavy ny mampiditra resaka mikasiky le hagnoregnana tokantragno. Ohatra, le koragna ataonao aminazy zegny mba mikoragna hoe tsika androafa agny izy koa tsika manambady, mba tragno araika tsika, ka ambinin-Jagnahary. Za mieritreritra fa tsika tokony magnano tragno etazy. Atsika koa mivanga tomobily, le qualité ohatran'izao. Resaka n'olo mpivady tokantragno no resahanao aminazy izy tsy vao anambady io. De igny zegny misariky saignazy tsy kelikely ho amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanambadiagna anandre. Misy koa moa lalahy zegny tsy matoky tegna. Zegny hoe matahotra izy, za ve de efa tegna zao volana zao raha mbola tsy ampy. Ty za koa manambady, tsy maintsy za no miantoko azy ary hiteraka zahay tsy ampy i vola miditry aminaty. De miambigny zisika foriagna zegny anao ahita vola ampy andeha hagnoregnana tokantragno. Fa angamba araka ny fieritreretako, tsy de za loatra ny tegna mamelogno za. Fa ny fiainagna tafitragnon'ireny tsy ambininy, tompiny manafonilany, Zagnahary ny manafonilany. Dikan'izegny, na eo aza le ezaka ataoko mba misy koa fagnampien-Jagnahary. Ka tsy tokony hanagna tahotra be za, olo jiaby ampien-Jagnahary mahavelogno vady aman-janaka. Za raiky ve de tsy ho ampien-Jagnahary, za ny tegna ratsy vintagna. Zegny tsy tokony ho vato misakagna tsy andehanagna anambady, matahotra tsao tsy mahavelogno. Rehefa mba managna antonasa, managna fidiram-bola, ny hitantagna igny, ny hagnatsara igny no atao, fa tsy atao vato misakagna andehanagna manambady. Ino maharatsy raha ohatra ka lalahy tsy mety manambady izy fa mbola miambigny fogna. Izy io zegny anao koa mifidy loatra, anao maloha tsy ahita tonga lafitra satria tany ty fa feno fahotagna. Eto tsisy olo tanteraka zegny. Iza le malemy fagneva, iza le botabota, manam-pahaizana, tsara fagnahy, olo fianakaviagnan'ologno managna ny ampy. Zegny tsy voafenona viava raiky. Na nabavinao tsy mahafeno zegny. Sady tsisy ambony tany eto zegny. Izahanjely, tsy maintsy misy fogna ny indro kely amina olo araiky andeha atao vady. Misy raha tsy metimety aminao fogna tsy voatery ho lafatra aby raha jiaby. Olo jiaby nangala viavy atao vady io, misy raha hely fa tsy nahafapo azy. Fa izy io ma zegny ampiakarigny agnambony balance. Anao zegny magnano calcul, ity ny lafiratsiny, ity ny lafitsarany. Rehefa mba hitanao bebe kokoa ny lafitsarany noho ny lafiratsiny, efa azonao andraisagna fanapahan-kevitry. Zegny hoe tolérable, azo ekegna. Fa tsy voatery hoe ho tonga lafatra. Ary io mitady le tegna mifidy be io, nanao tsy ahita mihitsy, nanao ahita le tsy tegna nikindrenao fa de voatery tsy maintsy mantoraka fo amin'ny farany. Zegny ny antony maharatsy le tsy mety mandray fanapahan-kevitra. Faharoa, agnisan'ny maharatsy ho an'ny lalahy izy resantsika ty. Anao ne rehefa mikisaka taognonao, tsisy le antonony anao eto e. Zao taognonao mbola jeune zao ny misy antonony anao. Fa rehefa mikisakisaka agny anao, zegny hoe efa magnaniky tsy kelikely ny taogno. Angala le mbola zaza anao, tsy sahaza anao zegny. Ho sahiragna anao hampiaditadindokanga. Ologno be lagnelan-taogno io, raha le fiarahagna. Anao nefa ny hangala le fa bebe mitovy taogno aminao, sasatra le mbola tsy ary niaraka tamin'olo, sady mbola tsy niteraka. De ho mety aminao fe, olo efa avy nitran'olo andeha alenao vady, anao mbola tsary nagnoriny tokantragno. Zegny ny maharatsy anao miretara be io. Satria
halaka le mbola zaza anao tsy mifanentigna amin'ny taognonao hanahiragna anao. Halaka le fa be anao mety efa avy nanagna tokantragno izy tagny fa managna tantara-piainagna loso, manahiragna saigninao mieritreritra le tokantragnonazy tagny aloha, mety efa niteraka aza izy. Ka eto zagny amin'ny tapany voalohany agnamezantsika torohevitra hoe tokony mandanjalanja ny fotoagna andraisana fanapahan-kevitra hoe fa tokony hanambady am'izay. Izy io ma zagny amin'ny ankapobeny raha lalahy izy manomboka eo amin'ny 420 taogna eo, efa tegna tsara izy koa mieritreritra ny hagnôrigny tokantragno. Efa tsara. Ny ambanin'izay raha ohatra mbola misalasala tsy mampanino, mbola afaka mieritreritra laligny, mbola afaka mangala hevitra amin'olo, mbola afaka manohy fianaragna, mbola afaka magnatsara asa. De tsy mampanino zagny raha ohatra mbola misalasala latsaka ny 420 taogna. Fa manomboka eo amin'ny 420 taogna eo, efa mety ny mandray fanapahan-kevitra hoe za efa tokony hiditra amin'ny tontolon'ny tokantragno. Zegny tsy milaza hoe ka rehefa zista 420 taogna anao tsy maintsy manambady. Tsy zay le raha resako. Fa manomboka eo anao efa tsara ny mieritreritra hagnôrigny tokantragno. Ny viavy no malakilaky matotro kokoa noho ny lalahy. Ka viavy zegny manomboka eo amin'ny 20 taogna eo efa afaka mieritreritra zegny izy. 20 taogna izy tsara, fa ataontsika hoe izy koa raha antimotro loatra, mbola voniala loatra tamin'le fahazazagna izy, mbola tsy ampy ny expérience, mety mbola misy fanapahan-kevitra mafana loatra. Ka aleo manomboka aty amin'ny 20 taogna aty tegna efa tsara be raha ohatra ka manambady izy. Raha ohatra ma misy antony asa zavatra hafa mety mbola tsy ahafahagna magnatanteraka zegny, efa tsara ny magnano fiancé. De efa mifagnaiky efa ndraisantsika teto ny durée-ny fiancé manomboka amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny 2 taogna, zegny efa afaka hifagnarahagna zegny, ary efa misy zavatra azo accélérena. Raha ohatra hoe asa io na fianaragna io na formation efa azo atao, sady azo atao ny magnatsara ny fianaragna. Azo atao tsara beky zegny raha ohatra ka samby mbola vogno andreo, efa samy mifagnaja, hifagnaiky, everiko fa tsisy maharatsy zegny. Ka atsipy ny tady atandroko aomby, atsipy ny teny ampony malala. Ny tapany faharoa resantsika am'zegny ho an'ireo ologna efa manambady. Ny Baiboly dia mivolagna hoe ny lahy no lohan'ny vavy, ary ohatrany manindry izy hoe ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Moa ve tsy mitongilagna Baiboly na Andriamanitra na Jesosy izy koa mivolagna raha karaha zegny. Tsy mahazo vagna loatra lalahy amin'ny raha karaha zegny. Ino moa ny hafitra tian'ny Baiboly ampitaigny aminazy io? Amin'ny ankapobeny